je u istoriji čovječanstva uvijek jedan od najdepresivnijih mjeseci, zato što dolazi potpuno jedna neizvjesna godina. Mi ne možemo projicirati šta će se desiti sljedeće godine. On je dug, ima 31 dan i mi smo, zahvaljujući decembarskom mjesecu decembru, potrošili zalihe novca, hrane, bilo je puno svečanosti i tako. Dakle, to je jedna vrsta antropološkog usuda. Ova godina, 25. će biti puno neizvjesnija i ja očekujem puno veći porast depresivnih stanja koji su uvijek povezane sa anksioznošću, pa nekad i sa agresijom i dubinskom tugom. Parametri kojima smo se mi prije rukovodili da bi imali neku vrstu psihološke odstupnice danas više ne važe zbog enormnih vanjskih stresora, a stresori su vanjske sile nad kojima mi nemamo kontrolu, ne možemo da utičemo, a o njima ovisimo. Kad to mislim, prije svega mislim na naš položaj ovdje, na našu geografiju. I pošto ne možemo to ništa da iskontrolišemo, osjećamo da gubimo ljude koje poznajemo, koji su nam bili saveznici, da se svijet dupke mijenja. Naravno da i mi tonemo u jedan vid, pa neću reći očaja, ali sigurno jedan vid jake tjeskobe. Stravično je koliko su ti vanjski stresori uzrokovali ovakav vid depresije. Imamo mi također ovdje jedan drugi problem. Naša ovdašnja zajednica ili društva nastala nakon raspada Jugoslavije nemaju nikakav sistem koji su osmislili da im je stalo do pojedinca ili zajednice. Naše društvo je izgubilo svaku koherentnost. Onaj prošli sistem je imao snažnu volju za rješavanje tih problema oko individue i pojedinca, dok to ne vidimo u ovom sistemu. Budući da je tome tako, možemo očekivati snažan porast raznih drugih stvari koje ne bi trebalo da se govorimo, ali evo reći, recimo, očekujem možda jedan porast samoubistava, zato što jednostavno ne možemo da se nosimo s time. Način na koji se rješavamo, način na koji se rješavamo tih loših misli, budući da nam društvo ne može pomoći, je takav da se oslanjamo jedni na druge, da se približimo jedni drugima, da razgovaramo, idemo u kafane, pijemo kafu i da na svaki način budemo bliski s njima. Bliskost rađa jednu potpuno novu fizionomiju i horizont našeg života koji ide u nekom pozitivnom smjeru i koji je u suštini optimističan. Ako bi govorili o samoubistvu, Bosna i Hercegovina je negdje na sredini tabele, na 95. je mjestu. Srbija je na 102. Crna Gora na 25. Slovenija na 34. Hrvatska na 61. mjestu. Tako da mi smo negdje u sredini. Interesantno je da je zemlja sa najvećim brojem samoubistava Lesotho u Africi, a najsretnija zemlja su zemlje Kariba, Barbados i St. Kitts and Nevis. Želim da napomenem da je jako teško živjeti bez psihološkog uporišta, koje je nama ovdje izbijeno. Mi to nemamo. Nemamo ni jedno psihološko uporište da se uhvatimo za njega, bar da imamo iluziju. Nama su i iluzije na neki način suspregnute i mi samo se nervozno okrećemo oko sebe upijajući vijesti koje su svakim danom sve lošije. Od ovih naših domaćih vijesti kao što su one male plate, male penzije, gdje su ljudi tretirani, tih 450.000 ljudi u Federaciji Bosne i Hercegovine je tretirano kao ljudi kojima treba dati sadaku. Niko ne može preživjeti sa 600 maraka. Dakle, milostinja ne doprinosi tome da se društvo i zajednica razvija. Državni organi, državne institucije trebaju da dobro promisle o načinu kako da riješe situaciju ako im je stalo. Mislim da im nije stalo. Ovo je pozicija svake državne uprave, jedino im je stalo da vladaju.
ne da brinu o stanovništvu. Mi imamo tu iluziju da državne strukture postoje da brinu o stanovništvu. Pa ne brinu, mi to znamo od Maxa Webera od 1910. godine. Kako se, profesore, to sve može vezati za januar? Za januar možemo vezati zato što je januar bez perspektive. Mi ne vidimo u budućnost. Nemamo parametar da se odredimo prema budućnosti. Nemamo ni jednu Lego kockicu da počnemo praviti nešto. Naši horizonti su suženi, od njih zapravo nema. Mi gledamo u bezdan nekad kad je bilo, kad se nije znalo da je zemlja okrugla, pa kad brodovi dođu na kraj zemlje i onda brod koji on gleda dole onu crnu rupu u svemiru. Tako i mi gledamo. Ne možemo da projiciramo bilo šta zato što nemamo pozitivno potkrepljenje od društva. Mi moramo dobiti neke signale od društva da januar prođe mirno, jer će se inače društvo suočiti sa konzekvencama koje nisu dobre. Te konzekvence su stalno pogoršanje raspoloženja, dakle depresija, za koje će se medicina izdvajati puno više sredstava, od farmacije do intervencija u psihološkom sektoru, do toga da će se morati grobarska preduzeća, pogrebna preduzeća malo više raditi. Dakle, mi moramo sami proizvesti da izađemo iz ovog januara i da uđemo u februar koji navješta proljeće. Moramo naći način kako da optimistično sagledamo tu priču u crnom januaru, a sagledat ćemo je tako da se otklanjamo na svoje bližnje, da ih razumijemo, da suosjećamo s njima i da ih slušamo. Hvala, profa. Izvinjavam se na ovim smetnjama, ali imam sve što mi treba. Hvala puno. Najljepša, živio. Ćao, čao.